pertama, wajib hafalkan surah Al-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha Sambungkan ayat berikut ini. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqa allazina utul kitaba illa min ba'di ma Soal ketiga, akhir surah sambung surah. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna al-jahim.
slide berikutnya tentang surah. Surah apakah ini? Tarmihim bihijaratin min sijjil. Al-Fil. Terakhir, hafalkan surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak